ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Имрӯз хостам ки дар бораи роҳҳои пулкоркунии тариқи интернет, яъне яке аз роҳҳо интернет-магазин сохтан ва пулкор кардан гуфта гузарам. Баъдан оянда кӯшиш мекунам ки дар бораи чӣ хел аз дохили стройка бизнес кунем, нафарое ки ҳеҷ ягон ҳунар надоред чӣ хел аз нол тариқи онлайн пулкор кунем, одамое ки ягон дар касбу ҳунар кор мекунед чӣ хел касбу ҳунари худро ба пул табдил диҳем. Хулоса кӯшиш мекунем ки ҳама инро мо алоҳида видео ё ин ки эфир карда барои ҳамаи шумо фаҳмонем. Барои чӣ ман якбора якчанд мавзӯъро гуфтам? Чунки ростӣ мо давоми як моҳ дар дигар давлатҳо сафар доштем, дар Дубай, дар Эр-Рияд, дар Хитой, дар Гуанчжоу аниқтараш дар выставкаи умумиҷаҳонӣ будем. Хулоса якчанд ҷойҳоро давр задем ва шукри худованд ки ба Москва омада расидем. Ростӣ ҳангоми омадан баъзе чизҳоро дидам ки бачаҳои мо чӣ хел азоб мекашанд, дар чӣ ҳолатҳо ҳастанд ва ман як чизро дарк кардам ки вақте ки ман дар дигар давлатҳо будам, корҳои ман аз ҳисоби ки онлайн буд, ҳамаи корҳоям хуб буд. Вақте ки омадам ягон тарсу ҳарос надоштам, чунки медонистам ки барои ман муҳим нест дар кадом давлат бошам, корҳои ман меравад. Ва вақте ки баъзе бачаҳоро медидам ки бармегардонданд, бениҳоят як ҳолати ғамангез буд. Аз ҳамин ҳисоб хостам ки ман ҳамин чизҳоро зиёдтар ба бачаҳо омӯзонам ва барои худам тасмим гирифтам ки аз рӯи имконият кӯшиш кунам ки ҳар чӣ қадар бачаҳои мо ин корҳоро ёд гиранд, нафарое ки имконият доред, ҳоло вақт доред ин корҳоро ёд гиред, чунки дар чунин ҳолатҳои нохуш шумо дигар ягон тарс надоред. Вақте ин корҳои онлайниро ёд гирифтед, шумо хоҳ дар Тоҷикистон ҳастед, хоҳ дар ягон ҷои дигар ҳастед, шумо метавонед ки пули хело хуб кор кунед. Ман бо бачаҳое ки яъне шогирдҳое ки курсҳои моро гирифта буданд, ҳоло ҳатто аз Тоҷикистон истода хуб кор карда истодаанд. Якай муборис курс харидам барои кушодани интернет-магазин. Рости гап бисёри одамо, бисёри шиносо мара хеле хандиданд ки наход барои интернет-магазин кушодан ту курс бихарӣ. Мақсади кор ин нест ки курс бихарӣ, просто мегирӣ, публикатсияро мепартоӣ, реклама мехарӣ, сарметӣ мерава. Не ки бовар кунен я намуд результате гирифтам ки вообще аждад надоштам. Ман воли реклама ягон бор харидагӣ нестам, ягон сум реклама дар аз худ накардагӣ нестам. Баъди ками курса гирифтам, дар як моҳ бародаро бовар кунен 14 000 подписчик дар ютуб кардам, 3 000 дар инстаграм, дар тикток 18 000, дар фейсбук 6 000. Ба худо любой да совет метам курса бихарен. Вообще жилет намекунен, форатон бо номи сайтам Корвоншоп, номи сайт ман мемонам, будроем бинед. Бовар кунен, гарани результатҳои хуба гирифтам. Ака худованд ҳама вақт сарбаланд бошед. Чӣ хеле мебинед, якчанд нафарҳояшон, албатта ҳамаи видеои онҳоро монда наметавонанд. Онҳо аввал дар ин ҷо буданд, вақте ин корҳоро ёд гирифтанд, ҳоло Тоҷикистон рафтаи корҳои худро пеш бурда истоданд. Ва имрӯз мо бошад дар бораи интернет-магазин каме суҳбат мекунем. Дӯстон, ҳоло интернет-магазин асосан тариқи Инстаграм, тариқи Телеграм, хай ВКонтакте, дигар социални сетҳо аст, лекин аз ҳама хубтараш масалан Инстаграм дар ҷои якум меистад, чунки албатта ин аз маркетплейс нест, аз социални сет гӯем, яъне дар Инстаграм ҳам бениҳоят борҳо хуб меравад. Якчанд роҳҳои пешбараш аст. Нафарҳое ки масалан дар Тоҷикистон ҳастанд, онҳо тариқи Таргет, тариқи Рилс, инчунин нафарҳое ки ҳатто дар Русия бошанд ҳам Инстаграм баъзе ограничениҳо дошта бошад, ҳам шумо метавонед ки тариқи Рилс клиентҳои бениҳоят хуб ба даст биёред. Якчанд роҳҳояш аст ки метавонед ки тариқи интернет-магазин кор кунед. Албатта бо Телеграм ҳам бениҳоят кор кардан осон аст. Биёед ман якчанд роҳҳоро қадам ба қадам оиди интернет-магазин гуфта мегузарам. Масалан, пеш аз он ки мо интернет-магазин мекушем, мо бояд ба 3 савол ҷавоб диҳем. Яъне чӣ мефурӯшем, дар куҷо мефурӯшем ва ба кӣ мефурӯшем. Ин бениҳоят саволи муҳим аст. Вақте шумо интернет-магазин мекушеду ба ҳамин саволҳо ҷавоб меёбед, ман боварӣ дорам ки аллакай интернет-магазини шумо дар як муддати кӯтоҳ муваффақ мешавад. Барои чӣ? Биёед ба саволи якум мо ҷавоб мегардонем. Масалан, мо чӣ мефурӯшем? Дар интернет бисёр сервисҳое ҳаст ки барои анализ кардани товар. Мо як сервисашро мегирем, масалан Wordstat. Шумо дар ин ҷо медароед аввал якчанд борҳои хубро барои интернет-магазин муайян мекунед. Масалан топ 10 бори хуб барои интернет-магазин аввал зада мебинед. кроссовки, соат, зонтик, пастелни белье, хулоса якчанд чизҳое ки масалан одежда
یعنی چیزهایی که به نهایت خوب میرود همین بارها رو انتخاب میکنید. یک چند تاش رو توپ 10 گفته میزنید و ببینید که در همین جا زده میبینید که همین ها در کدام وقت پروداکشنشون خوب است، یعنی در یک ماه چقدر آدم ها میکوبند، در کدام رایون میبینند، اساسا در کجا زیادتر میفروشند. همین رو شما اول معین میکنید و برای خود یکی از این بارها رو انتخاب میکنید. وقتی که شما این اینترنت مگزین رو کشیدن هستید، حتما در اینجا نگاه میکنید که در کدام وقت سپروسش زیاد میشود. مثلا شما یک تاور رو زدید که مثلا زونتیک در ماهی مارت اگر سپروسش زیاد شد، شما اگر در همین وقت اینترنت مگزین کشید، من باور دارم که در یک مدت کوتاه اینترنت مگزین شما پیش میاد، چون که در همون وقت سپروس یعنی طلبات در همین تاور زیاد است و شما نمی‌سوزید. اگر رفتو کار شما پیش نرفتن، شما میتونید به یگان پستافشیک برید، چون که سیزن هست در همون وقت و میتونید که به یگان کس دیگر فروشد که اپتوم باری خودتون رو داده میتونید، یا اینکه میتونید که با یگان پستافشیک در اول با آنها همکاری کنید. اول میبرید 10 یا 20,000 روبل залог میگذارید، میتونید که یعنی از آنها همون بارو گرفته میفروشید، چند قدرش رفت نرفت باقی مونده‌اش رو آورده میتید. خلاصه بسیار راههایش هست که البته همه این رو ما حالا در اینجا گفته نمیتونیم. من فکر میکنم که فهمیدید. این تنها یک سرویس رو گفته شدم. دوم، اکنون ما در کجا فروشیم؟ خب برای در کجا فروختن البته ما میتونیم که آنالیز کنکورنت ها رو کنیم. آنالیز کنکورنت ها رو هم میشود که طریق یاندکس کنید، در همونجا مخصوص میدارید، یعنی کنکورنت های خود رو میزنید که نشان میدهد که آنها در کدام پلتفرم میفروشند، در کدام پلتفرم خوب فروخته شدند، در کدام پلتفرم نه آنقدر خوب رفته شده است. همه این رو شما خلاصه آنالیز کرده میبینید و بعدا انتخاب میکنید که شما باید در کدام، در اینستاگرام فروشید همین بارو، که در تلگرام فروشید، در فکانتاک در کجا خوب میرود، البته شما این رو معین میکنید. و بسیاری ها مثلا اگر یگان چیز فروخته نشان میگن که ای من در این کنکورنت بسیار است، من فروخته نیستم. این طور نیستون. اگر شما درست آنالیز کردن کنکورنت رو یاد گیرید، شما در یک مدت کوتاه میتونید که یعنی بیزنس خود رو با آنها برابر کنید، چون که بیزنس های آنلاینی مثل آفلاینی نیست. هر چقدر کنکورنت زیاد باشن شما میتونید که برابر آنها شده در یک مدت کوتاه کار کنید. مثلا یک مثال میبرم، البته از طرف ترادیسیونی بیزنس گویم هم، مثلا یک نفر چایخانه شده است، البته یک قسمش در آنلاین داخل دارد، او پیوست کرد با یاندکس دیده چایخانه خود رو که شما میبینید که کنکورنت شما در 45 دقیقه دستافکه میکند. شما باشید همین رو میگیرید و در 30 دقیقه در 35 دقیقه دستافکهش رو میمونید و در یک مدت کوتاه شما الکی برابر کنکورنت میشید، یعنی مینوسی کنکورنت خود رو دیده با پلوس تبدیل دادید و پلوس های آنها رو گرفته برای بیزنس خود استفاده برید. تمام. برای همین در اینترنت بیزنس کردن آنقدر دشواری ندارد دوستان. نفرایی که این کارها رو یاد گرفتید برای شما در یک یا دو روز همگی 1 یا 2 ساعت وقت خود رو جدا میکنید کفایه است. سوم، ما بار خود رو با کی فروشیم. اگر یگان نفر گوید که من باری من رو همه میگیرد، این فکر خطا است. دونید که کلینت وای هیچ کس نیست، چون که هر یک بار باید کلینت مخصوص خودش رو داشته باشد. مثلا شما اگر دخوی قیمت فروشید، البته کلینت های شما نفرهایی که ویپ هستند، آنها یعنی ترگوی سنتری قیمت میرن، چیزهای قیمت میگیرن. مثلا اگر دخوی قیمت گوییم، شما اگر چیزهای مثلا کپیا فروشید، البته این رو یعنی کلینت های شما مخصوصا نفرهایی که مثلا سریدنی در زرپلات هستند، یعنی معاش میگیرند. مثلا شما باید سین و سال کلینت شما چقدر معاش میگیرد، با کجا میرد، خلاصه درباره کلینت خود پورا معلومات داشته باشید و همینطور شما میتونید که رکلام رو درست سر داده بارهای خود رو با جای درکاری سر دید و رکلاماتون هم خوب رود و کلینت های خود رو در یک مدت کوتاه معین کرده با آنها فروشید. این پونکت هم به نهایت یک پونکت مهم است برای اینترنت مگزین. خب وقتی شما این چیزها رو معین کردید، اکنون میگذاریم با پستافشیک. یافتن پستافشیک ها بسیار راههای یافتن پستافشیک ها هست. شما مثلا میتونید که اگر در روسیه باشید، میتونید پستافشیک باورناک رو از بعضی کانال ها در فکانتاکت، اینچنین میتونید که پروگرام اگریگاتور هست، در همونجا پستافشیک باورناک رو یافته میتونید. اگر پستافشیک رو از خطا یابید، این خوبتر است، چون که نرخ ارزان بار گرفتن ممکن است، لیکن
вақте ки шумо нав интернет магазин мекушед, бояд шумо аз наздикои худ сар кунед, яъне крупни заказ карда якбора ба интернет магазин дар омадан хуб нест, чунки аввал шумо идеяи худро мебинед. Агар ки борҳои шумо хуб рафт, ба оянда метавонед ки аз ягон паставчики калон аз Хитой масалан борҳои зиёд заказ кунед. инҳо ҳам яке аз қисмҳои асосии интернет магазин ҳаст. баъд аз ин мо мегузарем яъне ба дастафка ва лавозимот, яъне шумо муайян кардед ки борҳои шумо дар куҷо фурӯхтанаш, чӣ бор мефурӯшед, клиентҳои шумо ки аст, паставшикҳои худро муайян кардед. Баъдан яъне шумо бояд дастафкаро, масъалаи дастафкаро бинед. масъалаи дастафка якчанд рояш ҳаст. Шумо метавонед ки яъне бо баъзе компаниҳое ки курьерҳо ҳастанд, бо онҳо ҳамкорӣ кунед. Яъне дар аввал вақте шумо бор заказ шуд, занг мезанед, компания курьераш мебиёд, бурда медиҳад ва як фоизи муайян мегирад. Шумо бинед, агар имконият бошад, дар ҳамон болои бори худ нархи ҳамон курьерро ҳам ҳисоб карда мемонед ва дастафкаи худро бепул мемонед. Ман фикр мекунам ки ин тавр хубтар аст. акнун пас аз ин, агар шумо интернет магазин кушед, бояд ба тамоми территорияи Русия равон кунед. агар дар Тоҷикистон бошед, албатта якчанд компаниҳо ҳаст ки дар Тоҷикистон, дар Душанбе ҳам дастафка мекунанд, дар дигар шаҳрҳо ҳам. ҳоло агар дар Инстаграм даромада занед, ҳамаи онҳо ҳастанд, яъне махсус компаниҳое ки дастафка мекунанд. дар Русия бошад Почта Россия, ки бо инҳо шумо метавонед ки онлайн пур карданашро омӯзед. ҳатто аз хона метавонед бо телефони худ онлайн пур кунед ва бурда беочрат борро дар почта супоред. агар борҳои калон бошад, шумо метавонед ки бо Здек ҳам кор кунед. компанияи Здек ҳам нисбатан арзонтар аст бо борҳои, агар борҳоятон калон бошад. лекин вақте ки шумо интернет магазин мекушед, шумо кӯшиш кунед ки бо борҳои сабук ва хурд нисбатан арзонтар дохил шавед. баъдан оҳиста оҳиста вақте ки таҷриба гирифтед, метавонед ки ба борҳои мисол дигар, ягон борҳое ки нархаш қимматтар, ба чунин борҳо гузаред. пас аз ин бояд шумо коробка заказ кунед, скотч заказ кунед, клеёнкое ки махсусан барои нашикастани бор ҳаст, чунин чизҳо заказ кунед ва ҳамин лавозимотҳои даркорӣ. баъдан як принтер мегиред ва шарифи телефон метавонед ки ҳамин аз хонаатон пур карда ё аз офис борҳоро бурда ба почта супоред. хуб дӯстони азиз, нафарҳое ки дар ҳақиқат мехоҳед ки ин корҳоро ба пуррагӣ омӯзед, ҳамаашро қадам ба қадам, шаг ба шаг, ҳатто аз мо ба шумо метавонем ки кӯмак кунем кадом борҳоро гирифта фурӯшед. мо курси роҳноморо кушодагӣ ҳастем. нафарҳое ки дар ҳақиқат мехоҳед ки ин корҳоро омӯзед, на танҳо интернет магазин кушодан, бо дигар роҳҳо тариқи интернет пул кор карданро айни ҳол курси мо кушодааст. метавонед ки ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва худро ба курси мо номнавис кунед, чунки ҷойҳо ограничения дорад. курси мо онлайн мешавад, яъне видеоурокҳо дар Телеграм мешавад, ки шумо онҷо даромада дарсҳо бошад через дем мебарояд, аз кадом кунҷу канори Русия бошед, метавонед ки дарояд дарсҳоро дар давоми через ден, яъне дар 2 рӯз 1 соат ё 2 соат вақти худро ҷудо карда дарсҳоро тамошо кунед. саволҳо шуд, дар гурӯҳи алоҳида ба шумо мо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. курси мо тақрибан аз 1 то 1.5-2 моҳ давом мекунад. шумо дар ин муддат ман боварӣ дорам ки аллакай якчанд чизҳоро ёд мегиред, яъне ҳатто аз нол бепул чӣ хел кор кардан, бо кадом роҳу тариқи интернет пул кор кардан, ҳамаи инро метавонед ки омӯзед. чӣ хел интернет магазин дар Инстаграм кушодан, чӣ хел личный блог кушодан, чӣ хел просмотри рилсҳоро зиёд кардан, чӣ хел ҳунари худро ба пул табдил додан, чӣ хел дар Телеграм бот сохтан, интернет магазин сохтан. вақте шумо ин корҳоро меомӯзед, шумо на танҳо худатон метавонед ҳатто кори дигарон, соҳибкоронро пеш бурда пул кор кунед. инстаграми дигаронро худатон инстаграм кушед. хулоса бисёр роҳияш аст ки нафарҳое ки дар ҳақиқат мехоҳед ин корҳоро омӯзед, метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.